Hvaljen Isus i Marija. Ono što je dobro prihvaćaj, što ne valja odbacuj od sebe. I nemoj zaboraviti da se od svakoga može naučiti. Što bi naš narod rekao, čovjek i magare više znaju nego sam čovjek. Kao što je nelagodno biti omražen, tako je lijepo biti voljen. Ali ima još nešto što je, ako ne i ljepše, bar u istoj mjeri lijepo, a to je dopustiti drugome da te voli. Zato dopustimo svom Bogu da nas voli. On nas voli, ali ako mi njemu ne dopustimo da nas on voli, mi smo onda zatvorena čahura za njega. A mi trebamo se rastvoriti za svoga Boga, kod svijet što se suncu rastvara. Ovu lekciju naučio sam od jednoga Osebujna čovjeka, što mi kaže, mi smo raja. On zimi u trenerci, ljudi mu daju jakne, on neće da primi. I jednom nešto je primio i on veli, dopustio sam da primim to, kaže, i bilo joj drago što sam ja to prihvatio. Ko bi rekao, kad se razmisli šta to znači? Svima je nama drago kad želimo nekome pomoć i ako taj primi našu pomoć. A ako je odbije, jel de, kako je nekako i unutrini nelagodno. To je to slikovito rečeno. Lijepo je biti voljen, ali isto je lijepo i otvoriti se da budeš voljen. Što rekao, kod svijet suncu kad se otvara, tako i mi svom Bogu dopustimo da nas voli, da nas usrećuje, da nas blagosilje. I nek sve vas blagoslovi, čuva sve mogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava našem svesilnom Bogu u vjekove. Slava mu!